Ako si Cardo, sige. Ako si Cardo, Dalisay. Asa ka nagpuyo? Dito sa Patuan. Aside. Aside ni Cardo, ang taon. Bang! Bang! Bisaya ko, irespeto ko. You eat saging? Uh-huh. You eat saging? Uh-huh. Hot, hot. You like saging? Uh-huh. It's my second daughter. This is Moki. Hi, Moki. Hi. Hi, Moki. Sige, otro. Yung mga kita si Cardo, anak. Mainit. Yes, ate. Eat. Eat. Big mouth, big mouth. Delicious. Lagi. Sige na, kakauguan. Ali. Is that your yaya? Yeah. Is that your yaya? Kiss Yaya. Kiss Yaya, big kiss Yaya. Abang ingkit ba? Ingkit ba na? Ito, ingkit ba? Init. Yeah, right there, so deep. Study ko. Oh. Tumata. Asa anak, tunga, nagsatanto ka? Init man. Saon man na? Init man, be. Pakamay. Paanak ba? Sa ipa na ba? Gamay lang, anak. Anak. Hi, I'm Cardo Dalisay. Sige, sige. Hi. Ay. Ako si Cardo, sige. Ako si Cardo, Dalisay. Asa ka nagpuyo? Dito sa Patuan. Asa ka nagpuyo? Sa Marawi City. Sa City. Hi, good afternoon guys. Welcome to GSCC Wi-Fi.net. I would like to Like ma. say that I want you to meet my children. This is my older son. Cardo Dalisay, yaman imong poster Cardo Dalisay ba? Pag-poster ni Cardo ba? Sa side. Ang side ni Cardo ang taon. Bang! Say hi to camera, my dear. Hi, smile. Let's see it. Let's see it. And this. Ito kung pangalan kung tawag Cardo Dalisay? Cardo Dalisay. Yan kung Kung ano ba yan? Kung Yan kung sa Thursday? pangan. See? Nilakdan. Si pangalan sa kung tawag Cardo? Nilakdan. Lakdan. Mani guys ang father ni sa tulo. Si Mr. Tumamak. Yun sa pagpusil sa alakdan ni Cardo. Bang! Ala! Ito gigas Cardo, no? Saan sinama ni Cardo kung isog? Ang saan? Ang naong ba? Ba, ano? Ay. Atubang. Ana ba, ana? Ana. Atubang. Saan isog ka ng isog inang ba? Ana, ito ba? Kasi ability yan mo ginamagwangan. Ability ni Sig tanog Minecraft. Bye! Kuan ka lang,